sinunod kadang katulog Jesus na sondihon. Harmaso takong sumunan kusurot ako dinangaantakan korun ginaw ilpong sara kada katulog haro isundihon haro sondihon no gitambalut Yesus kasasarit korowo mamoduli ay sokoiran sinunod kadang katulog Yesus na sondihon harong sondihon no gitambalut Yesus kasasarit korongo mamoduli ay sokoiran sinunod kadang katulog Yesus na sondihon ay sokoiran sinunod kadang katulog Jesus na sondihon kada katulog sondihon di Jesus. Sanong suabon, sanong sabat kumadati din sanan, kanang misisa to kapod iswang dat samaya. Kinarahingan iswang karajaan sorga, kasuabon niti on si kawiyahay to kapag yampay kagoyahay dat kasuabon na bahay no. May isisa at pakinangahandahay, o sambulo na git kinangahandahay, inagi boros-boros nunga, oratian dahay, dot timpo diti. Tinasambayang dahay, iso ngaran ni Tuhan Yesus. Amen. Okay, asanong kasuabon kumadagi ang sanan. Mga sikaw takod pantamahan na kinarahingan. Trademark na pa dati tinga nuno. Paymiyaw pakasari ki. Mamarayo kasari takod kinarahingan to kapasik takod di kasuabon na bahay no. Ay, paymiyaw ako po ka. Iri dahit kangambo man tako ki. Okay. Iho kadaw dit kasuab di bay no nga ondas ko dit pukul 2 na ki. Intay ko nga pukul 4:18 no. To sikaw na to napasik ki. Haro yumatit kantakan dat iyati na pati nga kalaboy bo. Kalaboy to kano po. Wah, umpay kuro po nga tumakis sa pon lagi sikap na tumakis. Kemiyan pa magay timpo to anaro dadi ti pelajaran dati bay na intan kuno pati hom pakutbahon no hom kore kati 3 jam kago ti. Nga man to kano pod gisombot pukul 6:15 okay. Okay. Panambarasan po bay no nga iswang dot Galatia pasal 5 nagi gisom dot 21 anaro di bay no. Anaro pelajaran dati bay nagi ya naguraan oy. Okay, siyo naguraan. Iswang da Galatia 5 ayat 13.
Isayin ako dako kapo dam paimpunan dako do di ayat 1 okay? Kemerdekaan Kristen. Paingkukuro na ang kuti kemerdekaan Kristen. Galatia 5 ayat 13. Tampinay ya kayo na pa nga nolohaw dot merdeka. No gadi tayo kamo na merdeka. Na kamanang kati merdekati. Nga kada na dako gunaw iti kemerdekaan da isa kasiwatan dat masid isuang gadosa. Suway ko mamusaw takod tulun da suway mantadalisi. Okay. Jadi insanan tako na pati nga nolohaw tako untuk merdeka. Nolohaw tako ya. Ade, kuradila tu ila ay. Ada po no. Sigo guide mina tayo YouTube. Wah, milo na matudilo gi. Ay bayan no nagidid minuto ta YouTube boy ajarang edad. Opo to ta. Di osanongot piramutan da YouTube bay no hoy. Umbalanta ko pa 5 minute kaya ano pa milaham. I will go. I will go. Nadihat YouTube mo may dilad. Facebook. Okay. Jadi siyaw dihilad YouTube to di pamadi asa nangat piramutan na YouTube iti banyak kulom na kurolo. Kadang-kadang ga YouTube nagi babas sa bontugan no sigag ka nagi nga di bay no. Okay, jadi may dako sunuday hila YouTube but undali ta kad may Facebook kanto dako okay. Ampututan kuno matiliti YouTube. Aya, tan naging dam nudi hat kabungahan nila bay no. Okay. Sisok pa katundog eh. Nahawan to kana dito gar. Okay. Onsanan to kana pati nga nolohaw ta ko dat mantadet it kainggaritan mantado ka kabaling kahangan na silih dat merdeka.
susah iga community kamu no merdeka ge ulam nulah merdeka hilo nga nakamanang mano po nakamanang lah nga haroy kasariti nga sayra no po kamanang toko nga kada gunawo kada na may gunawo ikinamanangan no di damo man se karaton sa kira na pod mila kubarasan dati ina po hit merdeka hindi nga nabaptis toko nang panso nga ito ko okay contoh lah kapagalan sira na po nabaptis toko kada di pumusarod abaptis ko na po o panso ko na po o tatap ni kasuang gasuruga kada tako pumusarod niya galid di tay ko kada pamaguno dat ina na pabaptisan nga sebagai iso iralano dat ay papaindalan da dosa papabuat da dosa agu mo contoh di tampinay iri ni nangwayaan dati okay kapagalan pakago nga ay obulit tumagod sangulon na po hinabaptis nga niya galidit ihati na po nga agayo ako tumbayaan kumadisyo agayo kayakinan da tulun kumadati sa iradat aponsu to ko iho nga yun sa ira na pa barasan na pagyan nakataubati na baptis hindi sa ira na pa kataubat abaptis sang ulun nga doho na pa suang ginawo at tumbayaan ako na siya moy that I will go na siya sayra da abaptis iya di dadohod iya di nakapurimanan ko abaptis sa payo sang ulun dia sudah I will go harap ta kadadi siya di jadi kada dati gunawa itit baptisan dat magihum bapaluang gisambot ay sana no patulon nga kapurimandat ay abuli to kono katumbayaan ni siyo ka gisambot ihati na po okay nakaido kung si ko eldamak nakaido to kono gisambot ihati na po nga abaptis sa pasangulon agayo panumbayaan dati nuno na pandahit kaindalanan nga atumbayaan to kanang padasyo iya didahok kasarahan memang apa tu iya didari kada to kono pamusarodat sayra na pad abaptis to ko kasuang ka ibu ko gereja kaanggotaan dati kaya to ko pamusarod tatap to kanat asalamat memang ga tatap to kanat asalamat sayra dat katarimo to ko di Tuhan Yesus nga ako nimati ka jaminan keselamatan ni baptisan memang atapot na gid isay na pahi abaptis nga nakatarimo to ko Tuhan Yesus nga akon ko insana natulun dot haro ko jujuran isuang na baptisan mungkin dat kumoiso sebab dat insana na ba di magyampi nga Adventist sang hulun ka pad amo ay makipanso na pati ka hingga na pad apanso akan piya ka ilaswang ginawa ka boleh jadi dat minakibaptis ko kakuaan na po nga manansawa ko iati nga iya di iyalo nga iya di uli karnat akan ko isisa katumbayaan dati di karuhang pakipansu ta kana di diala dat kaugaman nuno tujuan uli karnat ina pahit sumandak tay katanakwago nga mada dat akan ko kawin da gereja syarat utama mesti abaptis jadi pakibaptis kano po dit diala kaugaman kabaptis kau diham
nakarikot di diri gereja nasambayangan dahiri iya lo kadang iya di semua nggak itu hugama dati kadang-kadang got ay kadi keluarga dati nama tidi bulit akon ke SD ka pa balajar pa kamando balajar ay lepas di baptis toko kabaptis ka di kakawin di pembuatan no iri bagi komandat akan mati ke jaminan keselamatan det setekat baptisan akan ke jaminan keselamatan det harongaran nud ibu ko keanggotaan intanin dadati menuno kak siyaw da ko hinakawayat di apurimanan na pada ko di iti nagidat I will go to ko napurimanan nudat sinumuang kan Adventist sebab da kinumawin ko nakasuwang ka na Adventist alang-alang mo di nakasuwang ka na po monatas lagi danudi guna nung haran no perbuatan tindakan o kan Adventist alang-alang irni komondat alang-alang hoy ka sekiran Adventist ko at tumbayaan kan ajaran Adventist nga gara-gara kinumawin sinumuang kan agama suway I will go ka makago si kapay na magumuli agayo na katubayaan nud iti no Adventist at paintapat ta apurimanan no nayahay na binalajar nga mantad ko kinumawin nam nakasaliwan ko paimpasi takapatiasi milaw ta pagumuli mangga agayo nagyacabaran na gumuli nga ngon na ponde boras sa arati dim isay gyang manuho ka sonong kad isu ang gabas saliwan ko kagod mini paghihum biharo ekon sigog ka nga nasa lairalan ombalo di laidot may sikulo hilod Politeknik tahun 2000 kita naik yang ada ekon ka kanangan jadi lagi bahas-bahas ngay sakay no dia hadit bahasa lintung dan tuaran sigog ka nga minedila kalumbong o kan kami minedila batu 7 inanam tokom o sikap no mono do si lunsing nasala oralan gara-gara no momok kiharo ekon jadi iya ti kadaw nga isuangget kapasien da rohani dati kadang-kadang ngot momok tokolet rohani daro ekon tok aramain hilo dilo oy ka may sambayang nga agumo nunuh na po nga milo ka tok kompongay na di tanud taw nasa lairalan dit ngon di bas jadi ihati na pati sebagai Adventist na kuratu mobor sa kudiati iyo kadawom iyo kayo nga haro keyakinan dati that Adventist satu-satunya katumbayaan di monotos setumanu dila Alkitab nga pagid ako bobor sa SDA ki Adventist na kuratu ako mga kandat ihati ka tokom ayay ni siya di tumanod na pa hukum kasihatan ka haro pa ngayon popitide hukum kasihatan ki haro kagyat tanggilwang lad apatay bo ka kay contoh la sinalawbi ki nga ginumugumutulo ng mga kan kadang-kadang at ang sihat nagi kayati ki kumbalakod insan dot tahun 2010 kantor di 2010 ka 2009
antakan na padi nga pastor dati dahil manggatal bertugas sa ilad wonod talupid. Jadi mini ako di sungkus siya di antakan na padi di nga haradihot sesi soal jawab. Harasangulo na kamulakan na minanguhat nakura to ato ko mga kanilo pagaduhan ka to iyo ka nga makibamahaid haras simbar iri no kang kudadi tumano do po kasihatan nga haro tanggiluangil amin la patayon do gisampiad o silit tahun na tutudan no la daging daw nga ay patay ka ko. Iri no pa nga daw panumbayaan dat nabasa ko. Da iya din nagyapi nasunod. Nga kadi pastor manggatalo doon do di ba? Pastor Harry kang Harry siya di Pastor Bob kadi ba? Kasyo gi ang aman no kuno di boras siya ba? Ay manto ka no pupototoso iati na pati nga sa bagian Adventist patagasan to ka no lot panadunan nati boras kinarahingan ka borasan no po dat ilo gya pinasunod dahil kitab memang haro nagi alasan dati tumanud do hukum kasihatan iati ka nga padulian tay tulun nire ay tulun padulian nire sedangkan dat ipi tarang-tarang go kito atutunan dat marabahaya ay tulun padulian kay miagalot kapagalan kago kada ko katagod gi miagal mo nigup hirin na po kotak kasigup gi sangin sap nga it on tokot ang kenso tanak nga iyoti padulian da tulun kamo ay kanto bitid di lobby padi miagal dati isay to ko di kadisay ka contohnya sinalawbi tanggiluang iya ti hara tanggiluang ti ndam iya dinigan na tinulis sa buku kesehatan mo nga ay tulun pusohan nire iya ti nga right ka sigup ato kay katangkiad hali piad sangin sapi hiri kotakot ontok to kanod jantung coronary kensa paru-paru ho dia lo tapos sa monigup ho dia tapos sa amonigup hingga di padulian to ko lobi pandat ti house tu haroh da ikitab hingga di kasala tun dari manginum batakuri ka it pamalaso-laso ludukan ka oratiane datire nga hingga di padulian dati gi sedangkan da iati nga ipaduli apalagi tulun da suai jadi kasihom patagasan to kana pod iati boros sa kitab ka patagasan to kan pod paing boros sa kitab sayra na pod poilon to kad pagaduhan ilo did kakuan dat ako mangakan kanto giya ka iya did nagyugiyar bo sayra na po dat ay boros na pa di pasar malim ki sayra na pod kano to nakura to ako mga kanila sinalawbi dat iho dati nga siya ka no kuno tidak ko kitolo kanto gya da asadap kagya do kayo nga mantad ko pagaduhan dalam kitab aku di jadi isuang gat iya diboros dati nga apa kita dat suway ka ato ko sumapi laboros minamangon papa kita nagid iati na pati nga ang bingong boyo ato ko asang kiwal paingkah kano po
tanudan, iatih tanudan. Ika manda tulun da waya sahuyut. Nga waya sahuyut to ka boras kinarahingan. Bah to kom kada da ko po sawo chicken ling minta lang mo matidi ngay paguhatan kangam kagadi ka anak kanat tangulun. Hari-hari tatambalut tat pasalan na singot ba. Kailah ta kana padit sarunday. Kana pat tulun ina pa hitanduay nga kalingas kagad asingot. Ba. Urunay na did. Surun. Sarunday kadahay surun. Urunay na surun ti sanglun tok kamo sila pakay siyad orwalan adventisimo titi nga ako kailam hinggala binaras tambalut. Jadi uli karena ada tanduay kakagya katawari di singot pakiano na tanduay tiuso isang galas at itirada lunggayan dolongon orwol pokasari ka tiuso orwol pokasari karikot tadi di kota Lubutul kadi ditiso ay dati taboyan ni sila imo ti panginginom bi sila kad uli karena nabaptis slide digadi anak ko inom suway mo tigati kombal kano kaubasanan no po dilay yudit manon do kombal ko nando kago nga atok kasi nadap yun di bagyari nga suway mad aubasanan do kapya mo ng kiad atang kiadan nun do. Jadi I will go to kaki monatas to kad itimpunan iri ni perjuangan di iri ni panatasan dati. Okay. Jadi ino padadi apatut kadhiti Galatia 5 ayat 13. Suai ke layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ilalisi. Okay? Ayat 14. Tu paimpulih na pohdat hukum Taurat painsuang na ngay borasidi. Irinahit liseho no tulun sa pitulun miagalat tinano sendiri. Ilo na dadi pagangatan dati lebo. Ina pa dadi hit I will go dati lo nga kasihilah sesama mu manusia. Miagalat tinan dati sendiri. Oke. Imbulaya ito katakuri. Gihom no pendapat do kayo. Manta ka na paggantong. Paingkurah na dhara tambalot da kayo makibali sigup. Iya songulun Adventist. Nga tambalot nyo pa nga akon kay Adventist. Ataupun Adventist nga itaburos. Adventist nga manigup mo'y kadid dilak kaday kasyo. Pamuliano ko na di Danhill ka. Paingkurah boliano kamo. Iho na pembolian ko di laid nga seran nakarati ako laboras kinarahingan ako na di mo mali nung kadhila lisiho na tulun sa pitulun miagalat tinano sandiri ay say bida idid aratian nunad ina po sigup conto la kada ko katagad hali piad harmonigup to kayo nga I will go ko nakama conto ina po sigup nga ailan datid mamiragatinan. Jadi tingkod dok na di manigoto ay osonong ka. Mantad do kinatingkadan dati. Ino pa dihit tambalut dati nga no baso didot mo kiyay tasigup. Wah. Noko I will go ko na di pengkuro. Pamulian ni siya kamo.
pemulihan nuno po isyo nga ay si bidad iya no po nga mamatay siya. Perhatian nuno memiragi rigi. Uhupan nu isyo memirag tinandaw. Jadi mantad do po di nakarati ako lagi. Haran na po tambalot makiyayit ako no. Nuno na po pakibalyan no. Nga right na po kasigup. Makimapo ko na po kangko. Ako na po mamakay. Nakura to papapakay ako dia kangko. Haram makibali langkum. Haram mengudar langkum. Pengkuro. Menjual kod online. Kau tulung saya udah langkum ka. Nga, miya galidit ilo na pohon. Oh, okay lah, boleh tarima lah kadati ki. Pengkuran nandat ang ikaw na pagapon dong tuong. Haros ang ulun na akon ka 20 sa tinumanod ako. O tinagas po di sumbilang at may pangkanditapon ki. Pengkuro. Patahakon siya kamo. Ongoy rada di longo na sumbilang. May na pimpana. Inagisumbilang at ang ugayo to mo daano. Pengkuro. Tahakon no di tambalot kamo. Ataw pun. Oh, momoli mo ti kuwad di ka. Pengkuro ano pa boleh kamu. Intan na pa di dati ayat to di lisiha na tulon sa pitulon. Ako na pa mamaguna di barang nakura to may kapapon suwakan. Miyagal didit. No kadilala. Hodid ayat 13 ki. Kada gunawa ikamerdekaan no, ikinaiduan no, dot momon sekaraton. Hidup dalam dosa. Mantad ko no kataubat ko, kada gunawa ipertobatan no, dot papalun dawakon. Kaya mangakan tahakon no siya. Ako manigup, manguhup ko momoli. Ako manginom bakupi, nga. Saya rada hari makibali bantada sa mananjong kopi tenom ki. Tu asadap kagya kopi tenom ay salad Malaya ki. Uli ka mantad Malaya. Oda agumo minang udar kopi tenom. Bolian no kamo. Tokay. Asusai pamadi kan. Ujung-ujung gat asusai di ki. Kanu labi-labi pengkuro. Di mangakan. Takon ti tambalot. Takon no tambalot. Ay sa ibida da mo ikaw papalon di siya iswang gaduso. Ay lano na. Ubulit akanon. Nga mo ikaw papakan na tulon na suway. Jadi iti namuti kaagaton do iswang kaposiyon dati. Nyagal dadit. Ay. Sarahan to gadi kapiyat tiyadi ka. Nga. Saya radat sorohon kapiyat dati nga. Otapwati mati. Lumisih ke tulun da suway, miagal lumisih ke tinan sendiri. Kano po mangakan di barang, nakura to papakan ko kon. Ay sa kamo na pa di nga, paingkura na pa di kaposiyan, mamagampi ke tulun da suway nga, iya di no. Agat kamu. Mumbala dit agat ki, ayah. Ayah, harodit ayah ka. Nga apa ko piri ayah dan ibu pom agat tadi tiad. Ayah kano bang apa agat tiri nga ayah dan ibu kano bang ba agat tadi ri. Oke. Jadi mungkin dat nakaayuil go takon na dihalot tiad. Jadi mantad do kasuabon do bay no. Ay say salaid di. Sekira makibali tambalot ki patarangan nuno pagya. Olisiho ko dia iya na tambalot ko kolisihan ko. Teka kada pa sa duwa isawo.
Sekira ino pa isawa nga manigop contoh lah. Kada ako katagod hali piad dia away ando ko. Kadi sawa boli saya rokok ka. Patarangan do ya. Naka I will go kun mo tiditit tadaw bay no. Olisi ako tinanku. Iya nga kalisihan ko. Nuno pa'y ako gunoon. It ailan ko karagatinan ko. Ako nagi gunoon. Ako nagi manguhup dia dat mamiragatinan mo kanto niya. Semua orang mati ba, doktor pun merokok kamu tidak. Tengok si anu tidak merokok, pindik juga umur kaki. Tok kada kamati di Tompinay ay mati ilano bay no ko po pempasi. Oke. Jadi naka I will go to kono natang kiadan to kono to kono di mo ngabit tulun det sumakit may papasakit. Harano po pekerja no mamalanja kono po kada di balanja isigup. Mamatay kono irin na jangan membunuh kaki. Atapot tigid ako membunuh. Nga mantadi ralanud di mamatay kay tulun. May ka disigup takon no siya mamatay ri. Ako po patahak siya mamakay ko sendiri mamatay kay tinano gi. Ay lano no pod sanong untuk kesehatan pendalanon dati mamatay to kadi. Tokom sima ti maperbincangan nila tilo gi. Ginumugumod alasan datulun na kuro iyati-iyati. Okon ka ay lo karati. Ikinodoto. Ikinodoto. Magaling mumuhid. Kado mo ng kiyadi ko basanan dilo. Ngano na po barasay ikaruhang numan ni Gupki. Tay ka imamagambod. Nugya hisini idi hoy. Suntil ka rin. Okon ka aylo kay Lord di. Nga aylo ka tangki hadi sigup. It mga kandit sinalawbi. Okon ka aylo kay Lord. Ay sa pagaduhan nila kitab. Nga asadap kagya. Iri ka kuan di bo. Paingkurah pia cara di Lord. Iyati ka nga. Atapot-tapoham. Mantad ko isalirah di lo. Ako tangki hadi di lo. Iri-iri. Okon ko hakarati. Jadi nakurah tu iya diha kapurimanan dati no hupan to kana tulun dat I will go nga kada borasad iyati no puit amo ni gup di mga kanilo pagaduhan ay saat kaboboyhon di tao sanong tumanud dapat ayat 14 siya widit ihara ko basanan dit inoretan dati dite no nga dondo no pom ihati sebagai Adventist ni it berusaha de tumatap sumatia isuang Galatia 5 ayat 15 nunukad hilo nga sakira na pod iyo kayo na pohom magi kakokot magi tatalon awas na kayo. Kada kau na saling membinasakan. Mungkin dat naka I will go ka no. Ako na manguhup patulun da sumakit. Kaman ko na pod among tulun sumakit nga ipapasakit mo. Ako na mamalisigup pa untuk disyo. Ako na mamalanjad house untuk disyo. Nga, haro nga. Iya na po nga mongokot katulun da suway. Okay? Ngaran no ketua gerejam ay mati asanang siya di ka hara tulun ka rikot isay ketua gereja hiti ka ho di ko kada na siya intatan ngaran na siya lad wayo anda gereja iyala mati kaboboyhon ka ang taat to kadadin lad kaubasanan ato ko mamaguna ila kaubasanan nga haraw po itaburus dati da susuay sa ulun ka no po tawki ka mamatut ti pakaraja no contoh lagi
Nga harano pa itiadim, I will go ko na kama. Nukad hilo. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan menelan, awaslah kasih okay? Supaya jangan kamu saling membinasakan. Kada di dati soroho det isusuai no ka I will go to kono nga sigog kay iati sebagai songulo na pananu da kinarahingan mga katulun da suway. Pengguro mga hara tulun dat makitulong mamali. Contoh lah kada ko katagan Ako mati katutun ko na kung tagad ka mo. Hara tulun dat makihop mamali barang. Gatang pa di barang nga pa ringgit. Hara na ipainsakat na pa ringgit ngayon ako boli iduwa na ipainsakat igatang pira di pinaburas dako limon na hopod matidila kano. Sudah pun da limon na hopod pakitambahan ko pakagod 5 ringgit. Ila na ala ka man ng mga kat. Akan nakakakatan, talanan no pakago. Ingatan na kamadatil itong Pinay. Nakaidu, taka na nakamardika, taka na mantadit. Monghup patulun da suway da sumilid sumakit. Nga, ihal-hal na pa suway, ihati na pa nga po nakaidu. Mga kot, ako po. Pili tanda-tana. Oray, tanda pa pili tanda-tana. Hila, namutilat ka pa nga kot, takay tulun na suway. Hiti mo ti daw gyari ka. Ho, di gyala kayo hindi ka. Ay, hila mo ti di ka di bolyaw ka. Napatay ni bolyaw, iri bongan patanda say. Kada to ko na po nga kot. Okay. Kaubasan na po, kokoton, o kokot na po dati, tolonon. Makanto ko na po, nga, kasuang ikabang, akon, tilambusan mo na lon. Kokoton po dati, Nga ino po yung talon, pitolon-tolon, miyagal ko, ang ice cream. Megi, pengkuro megi, kokoton po kami. Megi, ito ang alamok ko. Oke, jadi kokoton po dati, kumbalan po mo ngakot-ngakot, ano na po mo nolon, talonon to ka nagisyo. To ko'y aga, tumatila. Nga, kumbalan na dati lah. Sebagai sangulun to ka na papanan, do kinarahingan it, ay lisit tulun sa pitulun timbangan no nga dati lo perlu takat timbangan kada to kono jadi status dati sebagai sangulun Adventist termasuki tugas-tugas dati di gereja da mga katatulun monolon da tulun. Oke, jadi ini pahit oritan hilad Galatia 13-14 nga ayat pinapakita dat itinapahukum kana pagyadihom harati kamu anda hukum Taurat hidup dalam roh hingga dihat mandati tanudo hukum Taurat atau hidup dalam roh. Mano pa dati imbulay lo komando hukum Taurat Tokom agayo mo ti perbincangan dahil lagi hukum Taurat atau roh. Tumanod ka na pod hukum Taurat kay asalamat ka. Nga soroho na dati ino pa hukum Taurat di nga respond dati mantadit minonori mo to di Tuhan Yesus.
Oke, contohnya. Sera ano pa katarimo ta di Tuhan Yesus. Tumitik to kan pa di tumano di panuhan siya. Miagalid di. Miagal dari di Tompinay. Katarimo ta kan pa di Tuhan Yesus. Ta kan di asan sagan. Tumitik to na. Kakuaan na po nga. Ina pa Tuhan Yesus. Isiyo na sa nganulat hukum-hukum ngay. Sebagai sangulun pananod de kinarahingan, katarimo takad di Tuhan Yesus, nukasyo, uramatan na dako malahing da kayo ka. Tumitik tako na pa manguramat. Nakatarimo takad di Tuhan Yesus at sebagai juru selamat pribadi. Mananakaw ko na pa di gulo, katarimo takasyo, tumitik tako na pa ano di manakaw. Magampaho ko di gulo, katarimo ka Tuhan Yesus, ako na di magampaho, tumitik na di. Ina po kapuri mananod di nga, akon takan ka asansagan, tumitik. Akon ko tumatik, tumitik. Yadih dari bo, itman ko piyo. Kakuaan na po nga, lisih ta ka na pa kinarahingan, ila na po at boras-boras hukum-hukum kinarahingan nga, pinsuang na diri. Pukulan na mo di lasi. Harot iso o sarita adat. Khotbah segala musim. Haran pa ida ko buku dahiri nga asarokod hara dihiri. Harit sangulo na tando. Sawo na pa seti nga sangulo na saujor. Itinapot saujor nga iboroson da tuk kom atagas kagyagi. Mantad ko pikaruhangan di lo, inapo di saujorid di, nga haraw na di sanaray siya mo ni kita daw. 27 hari bulan, bangun pukul 5 pagi, menu iti dia miguring, pukul 11 kasuabon mogonsok, pukul 12 makan menu takano arosada ararapawon. Tatuong pukul 7 makan. Pukul 9 mesti modok. Ipiya mo to di serius betul nga pukul 10. Man nga atu di atur lagi. Jadi iti na po dit sawo daw tando nga iri ni pendalanan ni siya mo ni kita daw. Kapuriman ni siya miagal ko asan sagan nga anu tanudon nga iya dini arahan di karuhang. Oke, iri contoh dat yati na po nga hidup di bawah hukum Taurat. Naturunod paingkam tanu dan na po dati. Oke, contoh kapagalan. Nga iso kinantakan gisambo ina po di sawo daw di nga nahalo, napatay. Pira-pira taon man tadi di kasawa kaguy siyo. Nga ina po di karuhang daw itibahin no nga ikamoyandat sa piupus. Irine kamondat sintakara sigangar. Mantad ko tupus daw di karuhang daw. Pukul 5 puisi musik no. Pasadia di takanon ngay. Tanga daw no kasadia ni takanon. Tatuong no kasadia no ngay. Insan ta daw pomorisi na di siya diwalay. Minangamasi siya. Kakita siya it arahan di karuhang daw dilay. Intay na di siya pukul 5 musik, pukul 11 kaswabon pasadita kanan, pukul 7 makan. Piagalo na di siya di kaposiyon daw wago. Rupanya dat inapay arahan-arahan di nga lahid na siya po indalanon.
dengan rela. Irine rati det bukan lagi di bawah hukum Taurat. Rati napulat bukan lagi di bawah hukum Taurat kalau ge. Okon ko ata kono di pabuat. Nga iati na po nga dadamot datid papaindalan na di hukum Taurat. Nga akon na di ko isiriba to kasyo. Aratian kada kori. Bukan lagi di bawah hukum Taurat kano po di. Okon di ko ata ko papaindalan ni hukum-hukum na kinarahingan. Nga ino pahit lisih de kinarahingan mantad ko agayo lisi dati ko makinarahingan ino pa di hukum Taurat ngay asa nang taka na pa papaindalan mantad ko lisi di tandu idi sawdaw ipe mo si kapukuli ma tumitik ko pa siya ya topot tampinay dereri tabiat nasili na di tabiat okon na di ko sansagan. Bah, jadi sebelum memasik serak demasik alisih ke di sawanu aman pagi ya pari kata amunung ki dari turasa may nagi pagansok nakura tu may kapagansok alisih ke dit karuhang tanganak no okon nakasansagan ko di namuro bapasik ka may pagansok ay so dati di mantad ko alisih ka di lo tumitik ka na po may pagansok ina pa ita alisim di may pagansok no di man pa may pagansok ka bujangi okay jadi ilo na da kapagalan ko lo bo rati na pedit bukan lagi di bawah hukum Taurat ka. Ina pa'y hukum Taurat nga jadi tabiat to kono. Kono di ko asan sagan to ko. Ayaw, pukulan na mo tiyasi. Galatia 5. Ayat. May to kakago pahilod 16. Hidup menurut daging dan roh. Boleh kan anarubay no. Tu hari Sabat. Aro pada ayat. Ino pa itino nga pero ni. Talo nagi ayat. Sanjam na di. Kamayan kuno pati paimpasih det mantadoro nga kada kau na di tanud do korahyan da tinanda kayo. Tu korahyan na patinandati nga misap da korahyan dat rusad. Korahyan da rusad alidang nga menangkisap dat korahyan dat tinandati. Tu kaduduh na pala nga misaap. Gisambat iya kayo na po sayra akod momonsay danunit ada ko korahyan. Nakura tumisap kakuaan na po nga yati na pohom momonsay dit kopiontok kit borosan da roh da kinarahingan iri kakuaan da misap. Jadi yati na pati nga nunuh ako basanan dati hidup dalam daging. Oke, ringkaslah tentang ilah Roh Kudus dari ke rusad alidang. Oke, pengkura to kapuriman korongaw memurimon ilat borosat rusad do alidang. Pengkura ko pengalaman. Asaro ko korongod harpong khotbah da miagalit tiki. Korongaw ako na dit bisikan da Roh Kudus ka. Musoro ko ay. Ako di ho kumbal korongaw bisikan Roh Kudus. Kumbal ko korongod harmine pobor sa italing adakod.
Ay kada na tiyan dahoy ka. Jujur ay so itarong ako tiyan di. Iho lah. It orang ako kupid hitit talingaw ba. Oso nang ina perbuatan no. Ako ikumbal karong tiyan di. Kecuali itulo na mo boras dia. Nga ino po hit. Sigaw kadhara orang oso nang ina kam. Ako ikumbal tiyan di. Suway ko nuno. Mimbulay iginawan no. Halipian okoro iboros. Dot osanong ka. Mumbal kana da mongudut ki. Oke, contoh lah. Hari Sabat. Hari Sabat mumbal kana memain ML. itanganak wagu ajarang ikan tanda memain tit. Gaki-gaki na nga tigi. Mumbal ada memain nila tunturo nga. Mimbulay ni ginawod. Hari Sabat itu. Hari Sabat ka. Tumingkot to ka no. Kay korongod. Hari Sabat Dino kay tanganak kay tiyom iya dinahit. Panampuran ako kudil. Haran na hit pangigitahin pon gi. Ngon na barasad. Hari Sabat Ako ikorongod harat Roh Kudus at mo misunod italing ako tiyan di. Ngano no. Sayra no pod kiginawa ko mamon si karaton. Minta lang nanday pertimbangan no ay asanong kaamo. Iri na bisikan na Roh Kudus di. Sayra no pondad ano po buatan ki. Kajadi ano no kanundo. Oy, nakalungong kapiyahi pamusarahan ko tiya di kano. Okon kay pamusarahan uri. Iri ni bisikan di Roh Kudus kumadia. Kada no barasan nakalungong. Mimangga iri ni pangahakan kumadia. Oke. Kumbala ko nakarangaw di kesaksian di Eldo Gokin di Laid tahun 2000 kantor di ko 98. Antakan ko di hom aku di osaro kopium Elde Andrew kahat pemimpin sekolah sabati di Lolikas kamu ngaku diri dan dusun ki jadi dusun di kantor di kesaksian po kasih ongoy ako na dihilak kabon nga kulom na kura kopir itu ginawa kuno po nga mintang hidit hiritiso kasih isok kinenan jadi intong ako na di nga haratulanut tahiri kasih nunu hirit ya di iri nahi pagangatan di roh de kinarahingan kumadia popoilo dahar bahaya dino ka asaru to kasaraw sayra dot manitik ketilo haro ginawa nud ay dadi osonong iti ka ngaman tadi dit kabanggot mamubihis no di ngaid si panitik panhigup ko iri na bisikan do Roh Kudus kinarahingan sayra hila kaday makan yo kono lagi kakita kadhiri sampaping haratulun ay di osonong gat mo ni gupo hitik kaday makan kano iri na bisikan do Roh Kudus kinarahingan kumadiad di iso na patanda dat hino pakasari i Roh Kudus sa miyang pay dati iati na po nga haro pakasari i pamuhandaman haro pertimbangan dati hingga osonong hingga araat kelas dusun it apangkat tu ki elda Elda Charles pemahit pemimpin perbincangan ini Charles isa jadi ngaran beliau sedi aku di Osoro akan ke Charles Ebi Charles jadi harana po pemuhandaman masih mampu mempertimbangkan baik buruk tanda dat ino po Roh Kudus nga harapod idia o insana na tulun nga haro po rin nga nunuhi kombulay ilo ni korohian dati asaru dati sapo nilo
Okay? Nakura tu sapon dati nung kadhilad ayat 17 karahian no dati nga keinginan daging. Takanon no. Keinginan ni dait keinginan datinan dati imangakan. Manigup keinginan ni dati. Mangkando gambud keinginan ni dati. Koboboroson keinginan ni dati gi. Keinginan nga no polo mo. Nga susah itindod ay so kapia keinginan dot. Paing corona di mikarohang ay sa keinginan gi. Harap yay keinginan nga biar na it pentopot. Kada ano dit may ngay rumah tinggi gi. May rumah tinggi nga keinginan daging ngay ri. Nununo pa'y paindalanan dati nga iri no hit korohian. Korohian dat tinan dati. Tinan to kono pom itini kamondat manusia daging. Tok susah ti pamadi si bintis. Okon ko susah. Ino pa'y susah nga ihati. Tinandat sendiri tu naboros sa hilodat. Ihati na po sebagai tulun. Asaru toko dat tumanu ditit korohian dat tinandati. Ilo ita susalo bo. Ato ko milo dot saya dan kau ka. Kau basan po dati nga aku dan saya. Okay, borosan no po dat aku no po nga iati. Kamu atau kau kadati kau kagadati gitu. Saya dan kamu. Saya dan kau. Saya no po nga tinanto ko. Kamu no po nga Roh Kudus sa kinarahingan. Nga miloh na padaho manta ko it aku dan saya. Aku dan saya ay say bida ki. Aku iati saya i Roh Kudus sa kinarahingan. Moid ilo na po korohian dati it korohian do Roh Kudus nga ami kokot. Kada dati borosa tulun kokoton dati. Roh Kudus sa kinarahingan nga asapan ni dati mongkot. Apalagi tulun. Kasap ko mongkot ta tulun. Kada borosa tulun na asapan ni mongkot. Roh Kudus nga asapan ni mongkot. O kono ko kokotan no talonan no. Komondet mila na pam kinarahingan nga talonan ni nga dati. Hiri no mati ka pa hit taburus sa kati. Jadi mila na pom aku dan saya. Iati na pom Roh Kudus kinarahingan. Aku dan saya. Nunu na po hit. Okay. Borasa pasuay nga ila na pot bisikan Roh Kudus nga hati kecil. Kadi malayo. Okay? Hati kecil. Iharit mamisunod dat iginaw dati gisambot kaimbulay pemusarahan dati nunuy araat nunuy osanong. Okay, pati lang busot ako pa. Haron muhot tadi wildro. Ayat hingga ta kana didi hoy. Oy onta kana pula lagi. Semua dia ko no pod may sambayang semua dia no pod tu. Ya hay no pod tu pike pihit walay. Ayat 18. Nga sakiran pa patahak ko tinando kayo ahakon dot rusod do kinarahingan maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Okay. Rusod do alidang isiyoh na pula nga kinarahingan sa ano. Paimpasih to kang pod miyampay rusod do alidang sudah pasti ina po'y tabiat dati nga ilo not hukum Taurat. Tu ilo na pagyat boros sa kinarahingan termasuk ilot ka-10 firman, ka-10 hukum nga ilo na ipapakitad paingkuro tabiat ta kinarahingan. Tabiat pa kinarahingan
Sakira borsan datilet mantad ila hukum bet tulun sa pitulun lah. Aura mati siya det kana kamolahing tulun sa pitulun. Ama nakaw, ama gampahu, ama matay. Ila nala tabiat-tabiat kinarahingan. Jadi paimpasih to kana pod miampay da rusa da kinarahingan. Ila na pod tabiat-tabiat ila nga painsanganu to kana. Jadi to kana kamoyan dat di bawah kuasa. Tu iyati na po paing kuasa to kana la hukum-hukum kinarahingan. Wah, ayat hapadam siam. Perbuatan daging okito. Wah. Perbuatan daging okito, okay? Telah nyata oilano nuno percabulan aku di kosan datilom nuno kapila kamanda percabulan tu kadang-kadang ngasuai na percabulan dat bahasa Indonesia. Asaraw ko hibara si Pastor Simon Siu. Hila isiyad minedlad Indonesia ay okon. Hila sa mananjung ki pabora sa kadisiyad sa mananjung ko hingga ri Indonesia ko hingga. Kami berseronok suai nakakamundilo bersarunok na pangait miampay sa ulo na tando yakadi korat yan kasi jadi percabulan kana padhiti dati nga inahit melakukan perbuatan nungya karatian di hay mimbulay na dit arway na tasaro nga ay kopyo inapahit salalaku seks. Iya diki. Artian dati lo percabulan. Paling kuray may pangigit to po. Buli ka rin. Ang niba tamo da sikot at kasumandakan. Ngo, nunali igitay po. Buli ka tiyo di. Iya di na nga percabulan na kari ka. Labi pa di may pagigit tapayas nga tok percabulan no ka anakal nga isa di mo manuhod mamakay to mo dito nga ni ba namo no kita santut intanen da dati nga otogod ang ni ba to mo dat panambakay one string no nga tilog poing ka pandot mata ta kaminta nga tumugad to mo din ngon sansado nga iri na mati korohian kakadilari yung manang pakatid di kanu pagadi nga iti napakatangon do nakura tu momikapi ka mamakay pi amas ki nga momikapi kamo na padi nga akon katujuan papatayang-tayang kakadilo di ba jadi iti panampakay nga orohian kalatid di iri pagid sansadad nung igitay tumagad kakuan na pa nga akon kapapakita kita tujuan ka nga masaala na pa dito pinay nga ko kita to ko suway mo tiri mamadaray boh ka no ko haran no pa oni basikot to pa yung kakatohilo pag-usahan no mato kada boro sa tang kusay tangondo piya nga mintang apalagi kusay mamakay ka doon da sipik ka tayo tom ki nakuro to mamakay mada kad akitay matano paing tong paingulan daw mintang isyo na intanak mad mamakay no pasipik ko oy tomi karohang no mintatan na kamad hilo ay matasya di nga ano kito tok na bulan masaala nando sira mamanaw ka okay. Jadi korohian na petitinan to ko percabulan. Okay, jujur. Sebagai sangulo na kusay, jujur lagi. Yo kau tong kusay nga iyan do, koy mando.
Ako na po yun daw tidak normal. Jujur, yati na pati nga sebagai kusay, karo keinginan daging dati. Nakura tu antaban man tada kitab, kita ko na pa nga berzina ko ka. Keinginan daging sebagai sangulo na kusay, kakita na pa sangulo na tando, haro ka puri manandat iginawa, na pa yung kuro. Aratian na latang ako kusay ngayon, lo. Kakita ka, tok ako kuro na madadilo. Ino po itangan nakal ko piyag, kusay sa pikusay nun lagi. Kapag isusungko na po itangan nakal ko buborosan, tumalibot o ni basikot no kadilo. Impiro, kano dalo ka. Tok. Ngan nakura to iya di, sinaguluanan man tada kitabot kano po di, bora sa kitab gi. Kau kitoh ko po, berzina kono ka. Jadi haran pa itu malib gi, sampun na naturas nga o kabanta ko rin. Kada na sampun na naturas nga haray til lagi. Ay kada da ko saraho dat ina pa'y nakasawa gi. Akon nagit akwati keinginan day haray ginautir di. Sarahan na dati rin. Nga ina pa'y milam mangantab dati dat melakukan percabulan ilo noro da kinarahingan. Ilo na mangantab dati. Ano pa antaban noro da kinarahingan laid to ko no. Jadi harap ya tumalib. Harap ya ginaud ako kuro na madadilo ka nga. Mantad ko pangahakan noro kinarahingan. Iti nakakuaan dat iyahay na pa'y kakusayan. Nga ay karikot to. May ako kuro hila. To kom alumis peda alundos peda kitanan nga araw no di sawo. Haray mo ti ginaud ako kuro. Jujur lagi. Ay sa na pag ginaw na di tidak normal. Nga harap ya ginaw di mantad ko panghakan doro kinarahingan iati na pa nga mampu bertahan dan tidak melakukan percabulan. Tok haran na pa'y pangabi. Nga kada dati insalawa. Kapag isusungko na matila tangando, aray tandat lagi hebat na dilad. Kaboboras na nagurawan. Mangakan pa sa kirim, sa ngira-kira. Kumbala ko kakitad. Ipakaraja, kumbala ipakaraja istet dilay la. Bujang pod antakan ini. Haro dihit ais batang bo. Lebih kurang ngerat di dia. Umbal po dihi kongonduan nga. O kita kumantad isa dula nga orang oy mah. Poping gugukon po di diga basong ngira-kira po. Ilo tangondo nga ay si bidat itang kusay bo. Ito kapag isusungko ilo. Nga irino. Nunoy kanum mangantob dati dat percabulan. Ilo na pangahakan doro kinarahingan. Atau kay insalawon it kapuri manadi dito iati sebagai manusia daging, manusia yang normal pasti darat di. Nga inapahit mangahak dati nga ilo noro da kinarahingan. Ala kokoton na pa dati ro kinarahingan iri no katilambus ta kay perbuatan ini. Labi pun na talanan ni ro kinarahingan. Kan paduli. Kecemaran. Sekiranya pemilu keborosan dari segi kecemaran kesehatan contohnya. Kada takon ngay papatahakit aakan kumatulun da suay. Mamarutum to kay diolo. Kecemaran ilo. Hawa nafsu. Nu di kagulo. Kerohian, kaubasanan kerohian to kok lagi. Itinon right na po ka nafsu, makan nga nafsu nafsu makan, nafsu telepon, nuno po, nafsu karita, nafsu tanah, haro na po ngay. Penyembahan berhala, atau po tinangkud aiso na kinarahingan dati dasway.
tepot ka. Nuno na pa'y milam mangantab dati rumikat kuma kinarahingan, iri na hit kinarahingan dati dasuway. Kantab na pa'y sumandak teka tanakwago no mo'y sambayang, iri ni kinarahingan dasuway. Sihir. Oh, naretanto ko na la sihir di gulog eh. Perseteruan, piongitan, perselisihan. Keinginan daging ipamalog eh. Mantad ko ako monong kiala. Halit biasa lah ko. Ilot na dila ko monakain talang nga dilat perseteruan, perselisihan. At jadi na pati perselisihan it ako pingaman mintong pundo nga ay arata ginamo eh? Nakura tu haro la kamondat kapiyangitan mantadat ihati sebagai manusia daging. Iri hati mosolon kati iri hati mosolon mati nga kainginan daging iki. Katilambus nung na pa'y mosolon may nanda pamiraga daw mo kanda tanom. Amarah tumugod ba tumugod daw pa'y karuhang kainginan daging mo din na kanto. Kapantingan diri sendiri to kom detail nagyala ayat at pinasunudam nunungay la kainginan daging eh. Percideraan aku karati kapi lo percideraan nga mentok na po dati it bahasa Malaysia nga imendera. Sa kira ilo na kapiat menderahat amo ko na kapiya aramayan ko kito hoy haro na popimposet it tanak paman inggarito haro na pingulakan pintandangan. Ako nakasapa ko kito. Taliban ko na pa yung video tiyo dito. Aasapan na ko kito bo. Ano ko pa yung aramay mula hingga tiyo di. Manginggarita tanak. Kaila na mamansi ay kaila mamiyara. Roh pemecah. Ilo na po roh pemecah lang nga. Ilo na ikaw na batu api. Imay tako pangusa dawakon. Haro ni borasan siyo nga. Itulah itu, begitulah itu, kage. Ngonto ko ni siya, nugardi. Pasikitan to ko ni tapoy batu api to ko siya. Sayra dot pansungku ko siya, isyo nohot manto pakomuan iti siya. Kasungku ko di siya, pakomuan iti siya. Ila ni kamondat ay batu api. Tay ko no kadila ro pemecah. Haro po. Kedengkian. Kedengkian na pula nga benci kalau. Nah, kemabukan. Ina pa piro-piro na tadad haus na paperbincangan ki. Nga ay maganda isam awok ka. Hali piadat pengkurang na manginom takuri ay ganda aw kiri ka nga soroho na dati nakura tu may dada hatulun timpunan na po mantada sigup kapanigup ko na po digi siumbal ko nandad ako kuramatit kamanda dada ka kapanius ka santiim paalay dam numaro ujung-ujung kahit napasuhan ka pakit. Sa kiro na pod imbulayan to karitara at lagi. O mga sab. Tong Pinay na isol. Mga sab. Ilo kamondat ruh pemecah. May pangasab ki. Imbulayan to katakuri la kamabukan la. Yadit ako po nakapanaha kapandangan ki. Paingkuran day minum tapi tidak mabuk ka.
Sayra na pa kainom ka di takuri, tergolong ka na sebagai peminum. Peminum ka na pa nga, iya na pa nga, menginum. Seorang yang peminum, kan bagi asal menginum, termasuk na peminum. Sekira na pod, katakan dat menginum ka si tanga galas, no? Nga, sayra na pod, anuan na statistik ataupun golongan, asal menginum, peminum na rin. Sekira na pod, menginum ka kaya nga akuri, may kasungko idit menginum, no pandangan to ko, maginom sila ka. Biarpun santiim no nga, gulungan na pod mana dati piduo o, ino po hit panam, gaya istilah pakandi ay. Pailihan ta ko na po siya nga, maginom. Okay, contoh. Maginom amo. Halik pia santiim na inuman no, santin na inuman no, sera na pa piduan dati golongan, iya na pa nga golongan paminum. Tumanginom kaya, akuri ka agumo, nga golongan kay manginom. Jadi kada borasad akuri ka agumo. Nakura tu abi na rasat ay paminum, pamabuk kadhila nga asal manginom ko, paminum ka na di. Tu anuan ko nga inuman no igya, biarpun akuri, paminum no bagari. Kau merokok setengah batang, sama juga manigup ko. Ikay sa batang sanga daw, ikay hopodo pak sanga daw, hopodo kutak sanga daw, isa ay manigup. Sekira na po nga taka pagalo duso, agayo ko okoro iduso, iso iduso. Iti tabuk, ay sa di pa ramboy bay no. Iso na ti dia, ginumuan lo di, iso itabuk. Tunturo. Di tunturo. Insana ni nga tunturo Dia nga tunturo, dia tunturo. Kada bunda tilo. Tunturo ima, di. Santim inuman no, tunturo 2 tim, 3 tim, 5 tim, tunturo ingay re. Jadi paminumi, asal menginum ko, paminum ka na di. Biarpun bukan pemabuk. Ini pagi pemabuk ini nga, pailatan po, kasabo nga ino gi. Nga paminum ka na po ham, tidak semestinya gisamukad aw. Tok agum kumurang ko biyo takati. Pesta pora. Haro matiga pisuayan nila pesta, haro hilo pora. Oretan na pula pesta pora, nga hilo na ilo piya kamando percabulan kaya nga haro nga dilo. Jadi ay sala da berpesta, nga kada na haro hilo pora. Dan sebagainya, gumuila tu harus sebagainya gitu. Mantadat o insana ni di paingatan ku kumado kayo, miagalit wonsayon do ko di laid, bahwa isay no pumumunsay dat miagalit di, nuka. Ayat 21. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuh, susah pa semua ang kerajaan na kinarahingan ki. Hiri na pasuang bahasa kinarahingan, nuno undang-undang. Jangan buang sampah. Contoh, jangan buang sampah, iri na pa nga percabulan. Jangan berdiri di tangga, iri na pa nga penyembahan berhala. Sila pakai tali pinggang kalidar, nunuri. Iri na pa nga kemabukan. Okay. Jangan buat bising. Iti adit kasala kapi at kita tulun.
iri hati. Ilo na nga iri. Okay. Jadi sorohan na dati dat ino pa tulun-tulun dat momon sa din ang aritan dito no. No kasyo. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. I will go to kama. Terlibat to kanu pala percabulan, I will go to ko. Buli jadi iati na patinga har kolomokon. Mungkin idi gulu ia di toko. Nga mo natas toko na eh. Sakira mo ni. Ay simang ko di mo ni kup. Kecemaran. Pasuangan toko dila kecemaran lah. Sakira 3:10 ko. Tangkiadan na kamalo. Tu kompo mo hati tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Alang-alang ngodi iati sebagai panan udah kinarahingan. Alang-alang ngodi ngaran ko no. Nga ay madi kasuang. Okay. Tokoy. Agat di pemala semua kerajaan udah kinarahingan no eh. Akon ka agat tilo nga iati it manang kagat. Umbalay pagi det percabulan. Wah, tangkiadan percabulan. Kecemaran santab na pahimila memirag tenan nati tangkiadan. Korohian do it aong sanong tangkiadan. Atau kok sumamba berhala amoy sihir. Tidak penting di sendiri. Tidak mendera. Atau kok tumanu det pesta pura ay sa kemabukan. Yadi ay susah ki. Purimon ka nga. O insanan polo nga. Nadan nga ito ko no. Amen. Hinggohi anadan ilo po. O, kadati ki. Percabulan. O, I will go. Kuna ay sa na percabulan. Kecemaran ay sa hawa nafsu. Penyembahan berhala. Sihir. Kepentingan diri sendiri. Pencideraan. Roh pemecah. Kedengkian. Ayah. Ilo. Padi kemabukan na doho. Oy. Kapurimahan ay nga ilo po ka. Nah, I will go to ka no. Alang-alang ko din natanud do ngayon. Iso po di amo. Alang-alang. Gara-gara di iso nam ato ko kasuang gasuruga. O sanong kada ngayon gidadi tanudo gi. Iri na kamundo o sanong nagid osagit kapyo ko ka. Daripada alang-alang iso po ano atanud. Asad na nagi asagit kapyo ka kadig eh. Ilo narati dit suam-suam ko kundi ba. Okay. Ayat hingga na di 22. Ino pa di apatut dati harohi kasari at cadangan di siya. Ay apatut dati nunuhiman dati pabuhato. Nga tuwa no perro. Paingkukuro to kakaylo da ino pa isang ulo ni di nga ahakon do Roho Kudus. Nung kadilo tuwa no perro nga obinlisi. Kasi obinlisi kono pogi kono papubuatil lot kamoyondot perseteruan, penderaan, abilisih ya. Ano mo man said pecah belah. Ako na memirum bakot pikaruhangan, okay? Pecah belah. Sukacita ay sa tumugod. Tumugod piyang sa ruhay-ruhay. Damay sejahtera. Oh, ay sa ni kapagyangitan, perselisihan, iri hati, kedengkian, damai sejahtera. Kesabaran. Halik piad o gumu atau guangan dati nga kita sabar terhadap satu dengan yang lain. O puahang, kosonongon, o satia, o hinomod, penguasaan diri. Ay so, na sumapilo hukumilo kasyo. Ayat 23.
purimon ka nga ilo nga nakabuat na nga dati ki. Puji Tuhan. Nga hanya satu yang kurang ka Tuhan Yesus. Nuno. Iyo ko nakapuriman na tinan ako sandiri. Iyo hoti nga intahan kunom ay ogumo pa di pombangan nun eh. Nga iso na pohat nanuan ta kay tips dahiti ralan dahiti pang kukurod sumap ta ko lokarahian da tinan dati. Kita hidup isuang dat buah-buah roh. Paimpasih ta ko na padhilo buah-buah roh tumitik na pula suwailad it atutupan. Tu mantada pa ka papaindalan ko la tua doro. Insanan na pula kalamukan ngalo nga asampon. Nga ina pa yung masaala ki. Iti na po kainginan daging am kainginan roh nga asaro damisap. Ilo mati masaala to ko lo. Jadi iati na po sebagai tulun nga ilo na kainginan daging at asaro datid oruban. Okay. Ayat 24. To kamo no pot timang kudi kapit alay di alala po di kutbaan di may sambayang no kutba naman tad. Isay no po ako nasilid sangano kinarahingan Tuhan Yesus. Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Magakunto ko na po na sangano to ka kinarahingan santob na pala kararahian dati nakapapak to ko no. Jadi ako ni mati ko sosa nang iti magakon dat manari mo kinarahingan ki. Haro janji baptisan dati pero janji 13 janji. Magakon ko na pod manari mo kinarahingan ilo na pa karahian no tangkiadan. Iri pagi pamusarahan nakamad apa baptis ka. Tu sakira na pod magakon ko manari makinarahingan ino pa'y kababayuhan no kainginan daging tangkiadan to ko. Iho nga bayno ako lagi nakarati ilo. Mantadi binaptis ako daw padam 2 taon ako'y karati. Nga di bayno naratihan ko. Katarimo ta ko na pa kinarahingan ilo na pa karahian datid amiyan ta kilot buah-buah roh tangkiadan dati. Ilo ni kamundat kita menyalipkan keinginan daging tangkiadan dati lo karahian toko. Sakira no po dapay miyaw paimpasih toko miyempay dat rusa do alidang o sonong do kaposyon dati nga ahakon ni roh ka. Ya din bagyari bo. Paimpasih to ko na pod miyempay ro da kinarahingan kapuasiyan dat ahakon nit isuang daro kinarahingan. Ipangalimpupos. Kada to konod gila hormat. Kada to konod saling menantang. Saling mendengki. Mantad na po ka pinangalimpupos sila ayat 26 lagi. Kagumuan na po dati nga ayat iho la kapuriman sandiri. Kagumuan na po dati amo ginom sansagan mada amo nigup mga kanilo pagaduhan mga kan pagaduhan nga sigagay madharay ginawa danuno gila hormat harohir iyati sebagai tulun haray kaboboyohan dati gila hormat moid ikaramayan nga manuhdet atutunan gila hormat jadi mogi sasap isu ang gereja nga mogi sasap to kay kamun na po nga natangkiadan na dati nga lat kamabukan percabulan iri hati nga haralo hal pinatahuri siya minanulis ilo net asusak to ko dumunong kiad mogi sasap
Hilo tako pia gurup magisasap to koy. Hali pia tiada lucah, tiada politik, tiada jual beli ka nga magisasap to koy gi. Hali pia natangkiadan to kan lasuay nga ilot na po halat saling menentang, saling mendengki, gila hormat. Haro pakasari pagilitan dati. Aduyaan ako ilo nakadawhit. Ngono pa dati intay pelajaran dati nga ilo na di antara di kaboboyuhan di tulun-tulun di Galatia. Ilo di pinatulis di Rasul Paulus. Gisamba iyati nga iyo dihi gi. Jadi ilo no cabaran dati paingkuroh piya nga haro kasari pialad isuang pagilitan dati. Tu iyati pagya nga tulun takot ti. Akon ta kana po katulun, akon ko haro hilo. Tu iyati na po nga haro keinginan kororohyan dat tisam tiso. Nga may to kono umalay. Pagiuhupan to, magiuhup to ko dat I will go. Paingkurah to kadi may I will go hilo luar at sa kirad ilo piya hal-hal dilo nga ato ko pa I will go. Isuang 5 tahun I will go to ko. Jadi dondo I will go. Tahun-tahun di panimpunan no ko I will go to kana secara pribadi. I will go hilo luar to mitik to kana pangay digi. Idanda diri bo. Nga iyo hati nga boros kung nati dondo. Masing-masing to kana timon natos. Ako kay lamnudo ko kalamokon. Iya ko nga ako kay lamnudo do kalamokon. Magihup ta kanad iso nga sambayang ki. Okay. Mantad dahil siyo to alay di pwede ba ng ari sabat. Patut ari sabat tingmo ti dadid awal ki. Gisam pa kahadahay nga di LDN room mo gonsok ki. Okay, kanaw misi sa takad iso ang sambayang. Kinarahingan isong kerjaan sorga kasuaban da bayno insan pod on si kawihay to nembulayan nila kalamokan dahay siyaw iswang kapag ibabarasan dahay mungkin daharohit no sindua la ginawo it no harabo ginawo naganitan mada dahay harohit pagyangitan dahay nga palagasan dahit rusad nud alidang da mga hakdahay gisamba duno pa hikarahian nagiit kaubasanan dahay dat papaindalan amian taki karahian no nga ano dahay da manangkiad agumo kalamokan dahay nga mantad dat kay sisan da ginaw dahay rumikat kumadya o insanan na pari nga ano dahay da tangkiadan kung sikaw tuhan sabat tabay no kano pa kagwihay kasiwatan dat magiampad isuang nakabaktian hingga na po yahay bantak dilad ihara kabaling kahangan mayla uhupay gisambat insan tadaw da sumanu ikalangadan dilo ila kadaw nga ay sa na nakabaling kahangan the right that tadaw sabat ampunan ni hematad insan ano dosa dahay lingasan ni hematad dat sakit dahay gunaw no head isuang na palayanan tinasamayang dahay isu ang ngaran di Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati kada ko susa intan matad gid. Tadaw da suhab 28 it agat saling mangampuni agat pelajaran dati suab okay jadi nako po sanang tadaw sabat kumadakot tayo sanan